Jumala Isa ja Poja ja Püha Vaimu nimel, aamen. Soovin täna kõigile teile, kallid kaasmaalased, rohket Jumala õnnistust, rahu, kindlat meelt ja tugevat tervist seoses Eesti Vabariigi 103. aastapäevaga. Loen piiblist Markuse evangeeliumi 5. peatüki esimesed 6 salmi. Ja nad tulid järve vastaskaldale Gerasalaste maale. Ja kohe, kui Jeesus oli paadist välja astunud, tuli talle vastu hauakambritest tulnud rüveda vaimuga inimene, kelle eluase oli hauakambrites ja keda keegi polnud iial saanud isegi ahelatega kinni püüda. Ööd ja päevad läbi viibis ta haudadel ja mägedel, karjus ja tagus end kividega ja nähes kaugelt Jeesust, jooksis ta ja kummardas Jeesuse ette maha. See on Issanda sõna. Kallid kaasmaalased, mäletate, kuidas see lugu edasi läheb? Jeesus vabastab inimese tema sees olevatest deemonitest, aga kurjad vaimud suunduvad hoopis seakarja sisse. Sead ent otsustavad, et neile ei meeldi uued toakaaslased ja uputavad end järve koos kurjade vaimudega. Ümbruskonna inimesed tulevad uudishimust vaatama, mis siis nüüd toimus. Kui selgub, et juhtunud on selline suur õnnetus, põhjustab see tohutu kohkumise, hirmu ja ümbruskonna inimesed paluvad Jeesust tungivalt nende paikkonnast nüüd lahkuda. Nii lähebki Jeesus tagasi samasse paati, kus ta juba öö veetis ja suundub mujale. Kas oli see paadisõit nüüd järve teisele kaldale Gerasalaste maale asja väärt? Jeesuse jaoks jah, oli küll. Ta päästis kurjuse väe seest ühe inimese elu. Mis oli sellega võrreldes 2000 nutsut ja ärritatud külaelanikud? Üks päästetud isik tasus ära kogu majandusliku kahju. Ta oli seda väärt. Ja nii suhtub ka Jeesus sinusse. Sa oled seda väärt. Väärt teda, kes sündis loomalaudas, käis mitu aastat ringi kodutute jutlustajana, kes reedeti, kes löödi risti. Sina oled väärt tema surma Golgata ristil. Ta kavatses sind päästa kurjuse väest ja täitis oma lubaduse. Ta ostis sind tagasi oma elu hinnaga. Ja nüüd pakub ta sulle igavest elu. Sa oled seda väärt. Palugem. Issand, ma tänan sind, et olen sinu jaoks nii oluline. Aamen. In the name of the God of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Dear fellow countrymen, today we celebrate the 103rd anniversary of the Republic of Estonia. I wish you God blessings, happiness, and good health for the days to come, and may God keep you in his palm until we see each other again. And now to the text. I read from the Bible the first 6 verses of the 5th chapter of the Gospel of Mark. They went across the lake to the region of the Gerasenes. When Jesus got out of the boat, a man with an impure spirit came from the tombs to meet him.
This man lived in the tombs, and no one could bind him anymore, not even with a chain. Night and day among the tombs and in the hills, he would cry out and cut himself with stones. When he saw Jesus from a distance, he ran and fell on his knees in front of him. This is a word of our Lord. Dear compatriots, remember how this story goes. Jesus frees a man from the demons within him, but the evil spirits instead enter into a herd of pigs. However, the pigs decide that they do not like their new roommates and proceed to drown themselves in the lake. Out of curiosity, people from the vicinity come to see. When they discover what has actually happened, the people are shocked and they ask Jesus to leave their area. So Jesus goes back to the same boat where he had already spent the night and headed elsewhere. Was it worth it? To Jesus, yes. He saved the life of one person from the power of evil, which cost 2,000 piglets, and irritated the villagers. One rescued person was worth all of that monetary damage. This is also how Jesus regards you. You are worth it, worth him who was born in a stable, who went around for many years as a homeless preacher, who was betrayed on Good Friday and crucified. You are worthy of his death on the cross of Calvary. He was going to save you from the power of evil, and he did it. He repurchased you at the cost of his own life. And now he is offering you eternal life. You are worth it. Let us pray. O Lord, thank you that I matter that much to you. Amen.